tukali eno mu bitundu eby'Ebudondo Eidinda ku nsonga y'omukyala akobebwa okuba nga aleese abaana be babiri yabaziika mu nnumba. Ennumba eno yoli kubona omwami ono yeni naye ni Paulo Magada, abandi bamwidde nga Kyagulanyi, ni mwene Makagano era ni mwene mukyala Musubika. So niyategeire nga abaana baafa yakubira ku poliisi. So tufunye omukisa twogereko kuna yatukubiri exactly what happened. Kyo kyaliwo kitalo nga kitalo Magada kitalo. So tukobere bino iwo bitegero otya waya dali esawa nga mukaaga ogw'obwire na muko wange yakuba ku simu aye nali nambeire wano beto bawo mbeire maze ngeri jawera wiiki nga nzirawo ngobawa mba ku kitundu bakyeta si kiri musaidi dankuko Njeru district kyebuyukwe ibuyukwe. Obere wajja akola kyeyo nayinjire kuyiya kuyiya 10 nga ndubira bantu. So tukobere amawulire ogafuna otya nti era ndina kwogera nga bwe byasooka kuba nali nambeire njokwire engulu kunkyo nga ndikwagana ku mistikolo ya mukwaireme wange nga ndikwagana ku mistikolo ya mukwaireme wange mwalina mukazi wange kyova mukubira kunkyo yankoba ekigambo nga ndi mulamusa ndi muko oli otya yankoba ekigambo nti muko wakola kimwayinaze yankoba ati abaana balungi abaana baliyo balungi namukoba nti muko maze muko enakunga 2 ku 3 nga tikola ki nga tiwuliza kale aye nga wembeire muwulikizanga babanga baki balungi ati kale wazira buzibu aye nze ndi eno ku Buganda kyonka. Kati bwe maliriza okwogera naye omutima na koba nti kankubeku ye mukazi wange kyova nkubira mukwano gwange bentera okukubirako okuntwalira eisimu ye mukazi wange okwogera ku naye ku kyalo eno. Wali omaze ibanga kinga waka wavaawo wano mbaire maze enakunga mukaaga kuba navaawo ku Mande era naize ku Mande. So oli kuba isimu oli kankubira ku mukyalo mikwano gyange nti kankubira ku mikwano dange mukyalo dibenga dinamba okubanga ndogera ku ni mukazi wange nga nakamaliza okwogera ni mukwairime wange nakubira mukwano gwange bwenkubira mukwano gwange yankoba ati obudi buli kutonaye njakola ki nja kujjayo namukoba nti aye ngo mukazi aliyo mulungi yankoba ati abita wano aye lero enakunga 2 ku 3 atambula yenka ate muna kwedu deni 2 ku 3 lero ayogera ebintu oti zolo ndi chichi ndia namba omuntu alirire kuki simu ati kantwala ayo budi buli kutona nasoka awona akoba nti onayinza okunimba nasoka nakubira kwera mukwano gwange yankoba ati amadi gali kutona soko olinde gache awona amwirire ono gwensoka ile bwe nasokerako kati awo ya namba yaikiriza yaida yande yamuletere isimu era ya flashinga mukyala wo flashinga wagati awo tyategeera mwene kuba isimu ndi alaganga li flashinze kati awona nakuba bwenkuba na alamusa mukazi wange bwena mukazi wange namukoba abaana balungi ati abaana tombuuza tombuuza abaana namukoba lwaki ali nze saawa zino ndi musambwa era kati gwoyogera naye musambwa nti musambwa ki ati waguja ati na gwava na Lubaale nti nze tiri kwende ebyo nze ndikubuuza baana bange yankoba kati nawe wotuzanyirako tunakunywa omusaayi tugenda nawe okunywa omusaayi kati nakoba nze baana nze ndidinga niwe mukazi wange tonzanyirako nze ndi musambwa kati namukoba nti abaana bali batya ati ebyabaana nze nata abaana bwenze mmala okuta abaana nenteeka mu nju
namusimira ekinya nakoba nti iwe omuntu oba omusambwa ati nze gwoyogera naye nze ndi musambwa era yenze naata abaana nti wasima iwe mwene omusambwa gwasima ekiina ati ebyo tombuuza awo weyankoba ati tombuuza nakoba nti nange kankoleki kankomewo yankoba ati nze omusambwa gwoyogera naye kati oba okomawo tojja na bukambwe naye bw'onajja n'obukambwe bagenda kukwata bakusibe nakoba nze ndikwida ati kati togenda atusanga nakoba nti tujja kwagaana musambwa oba tujja kwagaana mukazi nga guli kwogera Luganda yakoba ati gwakoba guti nze omusambwa togenda atusanga kati awo nasimbuka era natambula amapiki meerere ate nga ti nkokonjeruwe naye si natambula ku mapiki meerere ntambira ku mapiki ameerere natambula natuuka wano wentuuka wano nga waka waigale wewaba waigale mukyala tiyaliwo aye nga ate wale mumuletera simu bankakasa nti ali wano era nimwene yankakasa nti ali wano kati naigulawo bwendigulawo nasookera mu kisenge bwensookera mu kisenge nanoonya mu kisenge nasansula ebintu akoba sobola ngo byeta bya Lusaago nasansula ebintu nga tiri kubonamu naira mu idiiro nasansula ebintu nga byasansuka izena nayongera okolaki era okusansula kyova nkoba nti kantolewo ku entebe kuba mwali mu entebe enene nagitolamu nagisika bwengisika kyova mbona wansi owabaire entebe awo nga waliwo omukeeka nagutolawo wengutolawo nani nakoba nti kanine okuninawo nga waniontoka nakoba mutema gwampamuko nakoba kangume tida kubanga saadi nonkola kintu nti oba nkoba nti oba kiki ekiri muno okubamba nkizira kuki bwino naguma natakula nze n'engalo dange nze mwene n'engalo dange bwentakula n'engalo dange natakula itaka nakona kungoye bwenkona kungoye nayongera ekivundu kyankuba wano awo amazzi gakulukuta nakoba nti mbanga abaana bange nimwe omuli wano mungumi omutima nasiibula maama waimwe kati awo navaawo nga nkonye kungoye nakoba nti nina okutegeera tijja kuba nduulu ninza okubanga enduulu nga yata mubindi ate nze nakoba nti baita muntu bansibaye nga bye baliko nsibiraku tyabyetegereza naguma okutakula bwentakula nakona kuba ikubokesi bwenkona kubokesi nagisandukula nga erimu nakona ku luveera luno lwebazaaliraku lumyufu bwenkona ku luveera nakoba kiki ekirimu naye kivundu nga kikambwe nakoba nti oba baana bange mungumi omutima aye nga itaka lingi eriri wano lyentakwire kati awo nakyova ngema mubokesi mu luveera nga wenakoba nti kangeme no mbone ekirimu njokugemamu nga musagatifu njogemamu nga ndigema nga ku mubiri ogw'omuntu wengema nga ndigema ku mubiri ogw'omuntu okutola engalo nga ekivundu kigemye naguma bwenguma nakoba nti nina okubanga netegerekeza bulungi irala nti aye baana bange nga ndikulira ti baana bange wemba nimwe mungumi omutima nasibulula ekigoye nga bazinga bulungi buti nasibulula ekigoye njosibulula nti enviiri dandidiraku nenyama yako yaidiraku awo tikulimba nafuluma bufulume nakuba enduulu abataka banamba baida webaida bankoba ati bambuza ki ndi omukazi nti ndogaire kunaye niwe mubuuza jiradi kuba nigena kubira ayi ebintu byankobye era ndikwagaana muno nga mulimu omwana wange tiidi oba baana babiri n'abalimu oba mulala aye nze nkoonye ku muntu atya mulala wali Yolisigira abaana bameka babiri ani nani omuto bamweta Kereas Fitina ono wemyezi nga 8 omukulu bamweta Nabiri China so buti guno omulambo gweyagana gwali gwani oguli mu numba gwe basika mu numba saawa eyo n'omukulu n'omuto saawa eyo tyategeera aye buti saawa eyo tyategeera buti
bwenkuba enduulu bankoba ati jja ku poliisi oripotinge n'atambula n'ajja ku poliisi. Bwentambula okujja ku poliisi nze mwene n'akoba nti nkonye ku muntu mulala kiboneka omwana wange owundi aliwa ere. N'atambula bwendira n'ajja ebuko n'abita ku njira kuba ejja paka ku ebuyala ku poliisi. Ebuko yebazaala mukyalawo? N'abita ku njira. Wasusubira ati omukazi ali eyo? Nze mwene bwentuuka n'abaagaana ku njira nga maama wange azaalira omukazi nazaalawo ng'agemye omwigo. Nimuko wange yaliwo omulenzi ni mukamuko ni mukazi wange ku njira n'abakoba nti maama nze ndagaine mulo omwana wange owundi munambe mumpa owundi oba yasigalawo. Bankoba ati wano wazira mwana era tambula ove wano. Omukaire yaba ali kunsetanga kunakoba nti nze tidye kukola lutalo ndidye oba waliwo omwana yasigalawo munambe mukole ki mumpe. Omukaire we yali ali kuseta nakoba nti kantambule mwene. Omukaire yankoba ati oyo muwala wo nibwo mulingirira kubugogo mbu bwaliku asobola okuyita omuntu. Nze nakola ki n'atambula n'avaawo. Bwentambula omukazi yena yangoberera kayi yava waka yangoberera era twajanga mu njira omwo ng'ali kwogera nze ni musambwa nze ni musambwa. Mukyalawo ng'ali kwogera ati ndi musambwa paka ku poliisi ati nze ni musambwa. Oh my God, eyo n'emboozi ya Magada po ali kutukoberaku engeri oba oli awo amwere engeri yagafunamu agamuzulisa nti omwana we oba abaana be bayitibwa nga wali kutokobera. Ayi bituufu wendogera n'omulambo guli mule ogw'omwana mwe baasima ekiina nga amagumbe baziika poliisi eka ali kugutoolayo guli munumba mu idiiro. Oh my God, okuba nga otufirimu otubizirayo ayeba wabula enseno. So mwene yakuba nga ati ndi musambwa ndi musambwa. So mwava omwaja ku poliisi wa n'atambula era n'ajja ku poliisi yena yansimba ku bwentuka ku poliisi wa ey'ebuyala ebudondo okuleka ebudondo yena ayewana ebuyala mu kasenta. Kati nengira iweningira yena yatuuka ku mulyango yakoba nze ndi musambwa naye mutusibe fembiriri. Bambuuza kiki nakoba nti omukazi oyo yandiseeku omwana aiti dikubambere namulekera abaana babiri aye nkonye ku mwana atya mukiina nti munambe. Abaisiikale tibaali babi banamba bampuliriza bakoba katugyeyo era banta ku piki natambula twatambula twaida wano. Bwe twaida wano twayagana nga abantu kai bavuirewo bakoba yi wano woli kopoti no wabeirwa abantu nabakoba nti amazima ga Katonda ndeseewo abantu ali katugende tulabe mu nju. Kati okujja mu numba bawuniza ekivundu aba poliisi. Bwe bawuniza ekivundu bakoba kiboneka kiyinza okuba kituufu aye esandukula atiwa nti awo ati bandagira nze mwene ati oba mugumu nti kale oli kutegeera bulungi nti nikutegeera bulungi. Bakubira kyamaani wange antwala ow'ekyalo yaida bwe yeida bankoba nga ni kyamaani aliwo ati kola bulungi omwana oyo tubona oba kiki kituufu. N'abandi kutya n'amala gaguma bwenguma nasibulula omwana ngera buti saaga dino wali nize namusibulula bandagira nsibulule buki bulungi babone bulungi era nasibulula. Era okusibulula bakoba ati omwana ono gwe bamulingirira n'omukulu n'omuto nakoba nti nze nganze omwana ono engeri gy'omulingirira n'omuto. Katonda wange oli kwa Wai Media ndi Yazid Yolisigira. Akali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tuli eno mu bitundu bya Budondo idinda. Omukyala atebeza okuba nga yagwire mu akamba yayita abaana be babiri yasima ekino bamagombe yabaziika mu numba. So tuli eno ono ni baba w'abaana ngabeere nga taba wakaga nabaire amaze ibanga ngazirawo
So kye mwazuula nga poliisi oluvannyuma lwa poliisi okuba ati tulayo okutubone bankoba nsandukuleku nsike kuukuuku ebigoye nga wonakoba nti gaziyamuuku era nagaziya era babona nga kyo kituufu muki muntu. Poliisi yakoba nti saawa dino esaawa edda mu kooti likoze eki liwaireku liguma okuuma omwana ono batamutwala wamukuma era namukuuma era akaali munumba. Okay, wow, atunda kutegeera mukwirime okukubira isoma nakoba ati omwana ze wamukola ki yakukola olowooza lwaki yavaako yayogera ekigambo ekyo? Nze zira kyendidi kyeyasinziira kukuba nga ayogera kigambo ekyo. Mumaze ibanga kini musubika mukyalawo kuba buti oba wambambale wonawona yanoba muku kayamala yeira aye wona diri emyaka nga diri ku G5 dibaire di G5. Okay, oba ina abana bameka? Babiri. So wajja okumufuna nga ali ku abana abandi? Najja omufuna nga ali ku abana abandi. Bameka? Babiri bendidiku. Babiri abaire nga abana bwano wakawo be tabana bwano wange. So embera ya musubika ebere etya bino ebyemizimu kasooka mbe mu bufumbo eriyo nakulala lwezo nakuti emizimu gimuniniyeku yakoba ati ndi kwemandu balubale biki nze kuibanga lyemaze naye tabanga ku kintu kina kyono oba kimwogererangako oba nti oba ali ku kintu kina kyona tabanga kuku. Kale bambi tuyanza saba Katonda akugumye mu mbeera y'olimu leka tubone yebiri kujja okuweera owulire embeera etuweeri nze nkobye nti wendogera osobola okulowooza oti firimu aye nga kituufu nga woli kubona tuli wano ogumu ku mulambo gw'omwana gukaali munumba omwo mwe baasima amagombe bamuziikamu yamugulira n'amasuuka kisobola okuba nga yeetegekera ekintu kino kuba olwamala okuyita bayaganamu amasuuka ekikoba yafuna n'amazuuka mu yamuzingira ekikoba okuyita kuno asobola nga yakwetegekera then yataako eitaka nga amagombe then oluvannyuma olw'okutaako eitaka okubwikako eitaka kikolebwa okuba nti mbu yataako balupaali mukeeka munumba mweno omwo. So bituwe biri aye twidinga twida kuzuula amazima ekirungi poliisi eri ku ground wano okubona nga eno nenkereza ensonga eno etegeere ensonga ki eyeyitisa abaana bano era omwana owundi aliwa wetwogera omulambo twakabona ku mulala guliwa naye gwokubiri tukaali era buti kiri eri poliisi okubona nga eno nenkereza okubona omulambo gwokubiri ogw'omwana guli gutya omwana omukulu. Ndi Yazid Yolisigira nga oli kubona abakulu aba poliisi bali kufuna embago nga bali kujja kutenga kunoonya kusimasima kubona baziika. Wandi Yolisigira Yazid akali ku subscribe ya police, go ahead and subscribe, like and share our videos.